ariko bikaba byanifashisha mu rwego rwo kuyobora ibikorwa bya polisi operation cyangwa coordination. Bitanga ubwirinzi buhagije ku bantu babirimo, ubwirinzi bututse ku masasu cyangwa n'ibindi bikoresho bikoresha umuriro. Izi zo zikoreshwa n'abakunze kwitwa SWAT, na babandi bakora ubutabazi budasanzwe mu nyubako ndende cyangwa ahantu babasha gukoresha izi nzego mubona kugera ahantu hejuru kure mu bikorwa bitandukanye. Mu bikoresho byifashishwa n'ishami rya polisi ricunga umutekano hifashishijwe imbwa. Ariko by'umwihariko uyu munsi icy'ingenzi tugaragariza abanyarwanda nuko uyu munsi ishami rifite ubushobozi bwo kubwaguza ibibwana bikarerwa, bigakura, bigatozwa gutahura explosives, bikatozwa gutahura ibiyobyabwenge, ndetse bikanatozwa imibanire y'imbwa n'abantu ndetse n'imbwa ngenzi zazo. Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Ibi bikoresho bigaragara hafi mu gihugu hose ku mihanda yo mu Rwanda. Icyo kinyabiziga cya gifite controle. Wowe wari wambaye umukandara, ese wowe ubwawe wari ufite telefone mu ntoki ugenda uvuga? Ibinyabiziga rero uretse no kuba bifite ikoranabuhanga ryifashishwa mu rwego rwo gutahura, gukurikirana no kubika amakuru ajyanye n'ubugizi bwa nabi cyangwa andi makosa mu muhanda, ni imodoka zinifashishwa no mu kazi gasanzwe ka operation gasanzwe mu muhanda yo mu mujyi wa Kigali no hanze y'umujyi wa Kigali. Ni ishami rya polisi rishinzwe gusuzuma ibinyabiziga. Muri rusange dufite amasantere dusuzumiramo ibinyabiziga mu ntara zose z'igihugu. Iyi rero mubona hano ni imashini ikoreshwa mu gusuzuma ibinyabiziga ariko igendanwa, twifashisha mu bice tudafitemo amasantere dusuzuma ku buryo bwa buri munsi. Ibi ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa n'ishami rya polisi rishinzwe gucunga umutekano ahahuriye abantu benshi, cyane cyane mu mikino, mu birori, inama, kugira ngo aho bantu binjira aho ngaho bari buhure muri icyo gikorwa babashe gutekana ndetse ntihaze kubamo wabangamira undi mu rwego rw'umutekano. Ni ibikoresho bifite ububasha n'ubushobozi butandukanye, ubutabazi no kurwanya inkongi y'umuriro. Ni ibikoresho bifite ububasha n'ubushobozi butandukanye, ariko navuga ko bikora akazi kamwe bigatandukana mu bushobozi aho bibasha kugera. Mu gikoresho mubona kino kinyabiziga kibasha kuzamura no rwego rukagera ahantu hejuru nko muri etage ya 22. Aho hantu hejuru iyo hari umuriro ibasha kuzimya, ariko kabasha no gutabara abantu bashobora kuba bahezemo kubera inkongi y'umuriro yafashwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu myaka 25 polisi y'u Rwanda imaze yakomeje gushyira ingufu mu kubaka imitwe itandukanye iyigize, yishakira ibikoresho bigezweho, abapolisi bayigize tugahabwa ubumenyi bufite ireme. Uyu mwiyereko rero tugiye gukurikira ni umwe mu yerekana aho polisi igeze yubaka, tugiye kugezwaho n'itsinda ritwaye amapikipiki rikuriwe na Assistant Inspector of Police Penina Cyarimpa, nawe usanzwe ari umwe muri bo. Ngira ngo duhe umwanya adusobanurire uko uyu mwitozo ugenda.
Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iri tsinda ry'abapolisi batwara moto ribarizwa mu ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano wo mu muhanda rizwi nka Traffic Police. Iri tsinda ry'abapolisi rigizwe n'abapolisi 45, abagabo 38, abagore 7. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umwiyereko batangiriyeho urakorwa babisikana, hagati yabo harimo intera nto nk'ikimenyetso kigaragaza uburyo bakoramo akazi kabo ka buri munsi, banyura hagati y'ibinyabiziga byinshi, aho baherekeza abashyitsi, gukumira impanuka ndetse no kurwanya umuvundo w'ibinyabiziga mu mihanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umwiyereko ukurikiyeho aba bapolisi bagiye kuzenguruka mu nziga 3 nk'ikimenyetso kigaragaza ko polisi y'u Rwanda izengurutse impande zose z'igihugu ibungabunga umutekano w'abaturarwanda. Uturutse iburyo, uruziga rwa mbere rugizwe n'ab'igitsina gore, urwa kabiri n'urwa gatatu rugizwe n'igitsina gabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umwiyereko ukurikiyeho aba bapolisi bagiye kwandika inyuguti za V 3 zikurikiranye. Ubu ni bumwe mu buryo bukoreshwa mu guherekeza abashyitsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umwiyereko ukurikiyeho aba bapolisi bagiye gutwara moto
bamwe bicaye abandi bahagaze hejuru ya moto. Nk'ikimenyetso kigaragaza gukorera hamwe nk'itsinda, ubumenyi ndetse n'icyizere bafite kuri ibi binyabiziga. Nkuko natangiye mbibabwira, iri tsinda ririmo ab'igitsina gore. Kuri uyu mwiyereko nibo bayoboye abandi. Aho moto ya mbere itwawe n'uwitwa Senior Sergeant Uwizeyimana Alice. Ndetse ibi bikaba bigaragaza ko abagore bashoboye bafatanya na basaza babo bagakora akazi kandi neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umwiyereko ukurikiyeho aba bapolisi bagiye kwandika Rwanda National Police 25 mu mpine bakoresheje moto zabo. Nk'ikimenyetso kigaragaza imyaka 25 polisi y'u Rwanda imaze ishinzwe. Uturutse iburyo ni inyuguti ya R na P 2 Rwanda National Police 25. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tugana ku musozo w'imyiyereko, hakurikiyeho umwiyereko bagiye kunyuranaho ku muvuduko wihuse, nk'ikimenyetso kigaragaza ko polisi y'u Rwanda nta nkomyi iyo ari yo yose yabuza gutabara abaturarwanda ndetse no gukora akazi kandi neza.
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika.